Glavni odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije odlučio je da izađe samostalno na izbore za Skupštinu grada Beograda. Umesto da se zalepimo za jake političke igrače, odlučili smo da posle 73 godine sami proverimo koliko glasača veruje u obnovu Kraljevine Srbije. Nosilac izborne liste biće ugledna, vrlo poznata nestranačka ličnost, a kandidati za odbornike novi, većinom mladi, obrazovni ljudi, neukaljenog obraza sa jasnom vizijom kako treba da se razvija naša prestonica, poručuju iz Pokreta osnovanog pre nekoliko meseci. Doneli smo važnu i hrabru odluku, a takve odluke mogu da donesu samo ljudi sa jasnom idejom koju nose u srcu, istakao je predsjednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije Žika Gojković. Kada je bila kraljevina, naša država je bila cenjena i poštovana, svi Srbi su složno živjeli u jednoj zemlji. Danas je naša zemlja rasparčana, razorena, bombardovana od saveznika, a na unutrašnjem planu podeljena i posvađana. Za početak, pošto smo nova opcija na političkoj sceni Srbije, kaže Gojković, moramo da se predstavimo biračima. Mi smo stranka koja je, kao što sam rekao već, relativno mlada, ali stranka koja ima hrabre ljude i odlučne koji su spremni da urade sve da bi prezentovali i svoje ljude kvalitetne, a pogotovo onoga koji će predvoditi listu, koji će biti čovjek koji je osvedočeni monarhista, koji će biti nestranačka ličnost, ali i svi oni ostali drugi ljudi koji su iza njega, da pokažemo Beograđanima da može da se radi drugačije, ne drugačije u odnosu na ono što je sada, nego drugačije u odnosu na sve ono što smo imali prilike da gledamo u poslednje 73 godine. Nas ne zanimaju nikakve političke prečice. Dokazat ćemo da smo drugačiji i spremni da radimo na duge staze, bez šlepovanja uz krupne političke igrače, kaže Gojković i poručuje da je ubeđen da će to na početku obnove Kraljevine Srbije prepoznati glasači u Beogradu. Smatramo da u jednom moru bezidejnosti, gde se gotovo sve relativno manje stranke trkuju koje će da budu politički jače političke prijatelje, da mi koji smo osnovani tek pre nekoliko meseci moramo da donesemo hrabru odluku, a to je da samostalno izađemo na izbore. Ubeđen sam u dobar izborni rezultat, ubeđen sam da će ljudi prepoznati energiju, snagu i kvalitet ljudi koji će biti na našoj listi i da ćemo na sledećim beogradskim izborima ostvariti rezultat koji priželjkujemo. Pokret obnove Kraljevine Srbije sa programom za Beograd, kandidatima za odbornike i nosiocu izborne liste javnost će upoznati prvog dana nakon raspisivanja izbora. U nastavku vesti gledat ćete. Na 9. sajmu koji organizuje opština Zemun i Nacionalna služba za zapošljavanje, 50 poslodavaca ponudilo više od 2000 slobodnih radnih mesta za različite profile i nivoje stručnosti. Zemun se polako vraća na stare staze slave, da postoji jedan veliki industrijski centar i da je sve manji broj nezaposlenih naših građana na teritoriji naše opštine. U saradnji sa školom roditeljstva za trudnice Egerija, opština Čukarica organizuje besplatnu školu roditeljstva.